Welcome back to my channel mga ka-mindset. Ug nata diri karon sa Colon Night Market. Woo! Tanaw na to guys, tanaw na to mga tao diri guys. Hapit naman jud Christmas no. Example kung chicks atong patanon na to. Hapit naman Christmas, ganahan ko maka-try og lami nga taas. Unsa ito nga ano to boss? Kevin. Taga Mandawi. Manaway ka boss? Clarence. Taga Cordoba. okay kayo. So nagdugay mo diri or sige na maglaag diri sa Colon? Ito yun. First time dito. First time ka nang sige natin. Mo pa pagbalik ba karon. So karon lang gyud. Oh, ikaw pod. Same. Para sa may. So nani mo ni akong botana guys. Hapit naman Christmas ganahan ko mukhaon og lami og basa nga. Talaba. Hapit naman Christmas ganahan ko mukhaon og lami og basa nga. Bisagon sa lang wala Unsa nang basa Unsa to nga ano ma'am? Razel Tabada. Taga Taga Cebu City, alumnus. Alumnos. Ikaw ma'am? Rosalina Fuentes, taga Buisan. Taga-Buisan. Why criminal record? No, joke lang ma'am. No, joke lang ma'am. Ginoo. So of course ma'am, government katrabaho, dugay na mo si bahad diri. Yes, so far pila na may katuig. Every night market we are serving here. Correct. Amen. Ingana sa kabibo guys. So mo na akong botana. Hapit ang Pasko, ganahan ko mukhaon og lami og gahi na. Ice candy. Guys, gindi. Hapit mo kay Pasko, ganahan ko mukha og lami o gahi na. Letson daw. Tagasa mo, Migs. Taga Gupok sa Zapatera. Ang say name? Samantha. Wala yung criminal record. Wala. Joke lang. ikaw, Migs. Lorega. Taga, Loriga Nyangan. Ninya. Ninya. Ikaw sa Santo Niño. Igagaw. Gagaw. Ikaw, Migs, ang say name mo, tagasa ka. Lorraine. Taga Kamagayan. Wala ni kaso? Wala. Sige. So actually, barkada mo or BFF, ano sa man? Hey. So, sino mo, sorry, first time niyo? Sige na, Miguel. So, since birth na yun, bata kami. Okay kayo. So guys, hapit mo Pasko, mo hindi akong botana. Ganahan ko mukhaon og lami og gahi na. Kuan, ganang mais. Mais. Hapit mo Pasko, ganahan ko mukhaon og lami og gahi na. Manok na lang yan. Manog, ganahan sa malupad. Hapit mo Pasko, ganahan ko mukhaon og gahi og lami nga. Ice cream. Unsa nga na to, Mix? Jimar. Taga? Tagalite. Ormok. Tagalite, taga Ormoc. Wala criminal record ano. Wala. Ikaw, Mix? Kat, sir. Taga? Ormoc. Unsa mo? First time niyo rin, Cebu? Kuan me. Review. Review. Estudyante rin mo today. Oh, Dudu pa ka sa mo to. Kuan, like dugay mo diri sa pila na mo kabuan or Upat ka buwan no? December 4 months. 4 months na. Welcome to Cebu. Muna na kong bata na guys. Hapit mo Pasko, ganahan ko mukhaon og lami og basa nga. Puto bongbong. Puto bongbong. Hapit mo Pasko, ganahan ko mukhaon og gahi og lami nga. Bibig ka. Unsa kito nga na to, Mix? Unsa? Unsa ito nga? Ako ron isa. Unsa kito nga na to, Mix? Joy. Taga? Talamban. Mo ba? Gusto mo Joy Ultra? Joke lang. Kanang ikaw Mix, nga ni mo taga sa ka? Charlene. Taga Talamban. Taga Talamban, layo ano? Unsa BFF mo or best friend mo ba? First time nyo diri sige mo glaag diri. Karon na naka-black night market. Karon na. Well, gabin Talaman abot ko diri no? Wagil. Correct. Sakto gyud way layo sa lakan. So guys, lagdan mo kanila guys. Pag nila kung bautan na hapit mo Pasko, ganahan ko mukha og lami o gahi na. Chocolate from freezer. From freezer. Hapit mo Pasko, ganahan ko mukha og lami o gahi na. Hotdog. Unsa ito nga ano, Mix? J-Royal. Ndotag pang Hollywood mo kaya tagasa sa Jirel. Taga Negros. Layo. Ikaw rin Mix. Unsa nga mo tagasa ka? Jan. Diyan, tagasa man sa ka. Pasilingan ram. Negros buka. First time niyo diri? Dili, dugay. Sige na mo karya diri. So gikan si Cross yara gyud mo. Good mo. Okay kayo. So mo ni da kong bata na guys. Hapit mo Pasko, ganahan ko mutilaw og lami og basa nga. Hapit mo Pasko, ganahan ko mutilaw og lami og basa nga. Kanonon, mga kanonon. Unsa ito nga na to, Mix? Georgina. Taga-asa? Taga Taong. Taong ikaw, Mix? Julie. Taga? Alcoy. Ikaw sa mga Julie's Big Shop? BFF mo or sa classmate? Okay, sige na mo glag-lag dari.
Karon pa, nakabalik. Tagsara. So mo ni ko botana naman sa diri. Akong dakong botana is happy na mo Pasko ganahan ko mukaon og lami og gahi na. Ice cream. Ice cream yummy ko no. Sige. Kani happy na mo Pasko ganahan ko mukaon og lami og gahi na. Graham Bar. Hey! Pili ko kaon eh. Unsa nga to mix? Junberg. Tagasa. Tagakuan, Parian. Layo kayo. Okay, distance. Okay. Of course, sa parehan. Sige ni kagalag tagakuan. Wala night market sa Iran. Sir. Mao di ay. So guys, mo ning dakong matana guys. Happy na mo Pasko. Ganahan ko mukaon og lami og basa nga. Ice cream. Ice cream ko no. Eh! Unsa kita yung ano to, Bex? Linde. Taga sa mas Dende. Taga Burley. Berlin? Yes. Asa? Abroad? No. Sa Barili. Okay. Abroad ko abroad. Ikaw, Bex, taga sa magkaunsingan. Same rami, Barili, Glizal. Sabi ko pareho mo nga. Di sa day. Lain sa day. Taga sa ka, Bex, o ngan. Barili sa Christine. Christine. Artisahon kini mga ngan. Unsa ting ano to, Bex, ug taga sa ka? My name ako si Princess Di taga Barili. Single, double, ano sa ban? Triple. Single ugway kuyog. So, unsa mo dire ka ng mga, sige na mo gaag dire or first time? First time. Familiar me OJT. Trabaho na sa hotel guys, may isang pilaw ka ng bedsheet, ano ba no? Hey! So morning na ko butana kinamog sa tray mo, na ta happy ng Pasko ganahan ko mukaon og lami og gahi na. Budbod chare. Gahi ka pod. Wait, happy ng Pasko ganahan ko mukaon og lami og gahi na. Candy cane. Pasisi sa ate. Happy ng Pasko ganahan ko mukaon og lami og gahi na. Ice candy. Hindi ka na. Yummy, eskende, yummy. Happy ng Pasko ganahan ko mukaon og lami og gahi na. Ice cream. Unsa kito yung ano to mix? Angelica. Angelica, yay! Taga sa si Angelica? Taga Toledo. Wala dili ko sa murabtan si kaglaag dire first time mo dire. Kadang diri ko nag-eskwela. Ay, mao ni estudyante re guys. So dire ka na eskwela, dugay na eskwela dire. Oh, graduating na. Waiting na. So kamo ni dako mo tana guys, kay happy ta mo Pasko, kita mo mga sugad dire sa tong loyo. Mo ni siya dako mo tana. Happy tong Pasko ganahan ko kaon og gahi og lami nga. Candy lang. Hindi, masitsit. Taga sa kita mix. Taga Cebu, pero current sa originally is taga Cagayan de Oro jud ko. Si Dio, imported din na siya. Unsa kita nga na to mix? Winona. Agay, mga artisan may pangalan. You know na. Ikaw mix nga ni mo og taga sa ka. Taga Southern Leyte and my name is Genevieve. Ganun. Wala ni criminal record. Wala. Joke lang. Ikaw mix, unsa nga ni mo og taga sa ka? Grace og taga Hinatilan, Cebu. Iwan yung mga balik. Unsa ni single, double, triple? Triplets. Sige, nagtrabaho mo dito dapit no? Sa kuan, RD Pawn Shop guys. Big naman, oh. So wala ko mo tana kay naman sa dire og ni out naman sa silang trabaho. Happy mo Pasko ganahan ko mukaon og lami og gahi na. Hotdog. Hotdog guys, hotdog. Kani, happy mo Pasko ganahan ko mukaon og lami og gahi na. Gay nga ice cream. Isa yung ice cream yummy naman. Ice cream yummy! Alright, so guys, happy mo Pasko. Ganahan ko mukaon og lami og gahi na. Budbod. So, maro to siya guys. Kisa man yung sa yung talo, pinakalami o pinaka-the best og tubag. Please comment below kay makadaog og Gcash guys. That's all for today's video. Ay, sit down sa natog mo. Palo sa kay Ma'am Sir eh.